Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma Poni lua fitu lima, tolu o fitu. Te wino le upo le poto, mo tātou le nei tai au, mai le tusi ar pāta oto, lona mata upo e whā. Whālonga mai ia o tō le whāna ue, I le ao o atu o le tamā, maua I mai o tō talinga ina ia, whaata mai ina o tō. Wao te abatu ia te o tō le poto e le lei. Awane I tōtu la poae I lau upu e a o atu. Awa o au nei o le atali I o lo utama. O le pele to atasi o lo utina. Na ia o mai ia te au mana whai mai ia te ia tā ofi a upu I lo loto. Ia tau siusi ia uporo inga e te olai. Ia mo le poto Ia mōne ata mai, awane ngano ia te oe nei mea. Awa fwoi ne ere liu ese I upu alo umutu. Awa te la pua ia te ia, ona tausia leo oe e ia. Ia alofa ia te ia, ona leo ina lea o oe e ia. O le poto o le mea sili lea. Ia maua le poto, o mea uma e te maua, ia maua mai ai le ata mai. Ia e bibi ia te ia, o na whaaya ina lea o oe e ia. Na te wha maluina oe, pe a e fusi ia te ia. Na te amatu le pale mātango fie I lo ulu, o le pale li I la le lei, na te fua ina atu wai ia te oe. Wha longo mai, lo atali ie, ma e talia upu, o na pātele ina ai lea o tau sanga o lo wola. O te whaasino ia te oe le ala o le poto, o te taita ina oe ia la sao, a e savani, e le whaalablawe ina laula sanga, a e momoe, e te le tau suwai. Ie e tau pi mau I upu e au ina, awane I tu wina atu. Ia e leo iai. Awa o lo wola lama lea. Awa e te anu I le ala o e anga sana. Awa fo e te ui I le ala o e wha ia mi o le anga. Ia e wha mamau iai. Awane e ui atu iai. Ia e alo ese ai. Malu ese. Awa la tau te le mo moe. Se I longa ua lātou whaia se me leanga. Ua abe se a fōi o lātou moe. Pe a whai lātou te lei whātausua ina nisi. Ua lātou a aile a reto ale angsana. Ua lātou winu fōi le waina ale sauwanga. Ao le ano e a mi o tonu e tusa ia ma le mana malama o le ao. O lo tupu pea lona mana malama e o I le tu tonu o le la. O le ana o ea mi o le anga
e tusa lea ma le pongi sā. Lātou te lei loa le mea lātou te tausu wai. Loa tali ie whaalongo mai ia upu. Ia wai mai o talinga mea o te whai atu wai. Awane e te a ese, ia mea iau mata. Ia e tausi iai i to tonu o lau loto. Awa o ia mea o le ola lea ie ua maua. Ma le mea e malo lo ai, o lātou tino uma. Ia sili o na leo ina o lau loto. I le leo ina o mea uma. Awa e tupu mai ai le amio. Tu ese ia. Ia te oe le ngutu whapia pio. Malau ngutu wha tu ese. Ia mamao ia te oe. Ia wa ai sao manta i o luma. Maulau mata. Ia whaasanga tonu ia i o luma. Ia mawhau le ala o vai. Ona otu mawina ai lea o wala uma. Awane iafe le tūtau mapau. Le tūtau matau. Po le tūtau ngā vale. I alo ese o vai le leanga. Upo le poto mo i tātou i le nei tai hao. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. If I
Silver Mario Christ in family manatua get se money. Pamai atu ai, pai tau wino le upo le poto. Mo i tātou le nei tai au, spa ponga po le pai tau wino le upo le poto. I le aso a tai au, pe a tātou lia. I le alofa malanga leo lo tātou atua. When you shake up, I bring you Samoa. Lua lua mai, washishi mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tisili mai, batulua. Radio Samoa. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O le awa nanga le sebe mawai o loa nanga tae pe o TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā I le umukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo ai ngai Samoa. Whapsota I mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Radio Samoa. Taslima I vatonu amo. Tai tole mai loa sua pitu mla minute wa te ai le tu lai iwa I le tautua de Radio Samoa. Por klame al Fiafia Mai show so I torang fo te lenga tia pa lau tusi tia ni se po puanga pa la inga to po me po lan tautua stai me o luma mori fa maloma fa tai sunga ya o ya tabai meni maro na ba fo le tautua fo I le tai hour breakfast show to fo me fo la tautua le aso antai au tato ma puta se pa I po se taimi o le aoli. So pa mana malolo tātou ne o Yesu ke riso le nganga pa lolo porum pa tā lofa tuai. Pa ia maununga tātou tono o mai lava I maunga maulunga pa ia se o pito titi tā lofa lava ma lor folau se fua maria tātou tu aum tu vailonga tono le vaiaso le waso whai uni lu olo lima ea vivi I o tātou loto I le mātango fia le lofo le malolo wha maoni moli mai loto so I fua I le nei vaenga o tai au longa tono le vaiaso ia o tu maulo na lofa le malo le tātou tino o porofa pa tā lofa atuai. Pa tā lofa ia pa aure tana leo lo pa tuna pa ulia so stapa o Aotearoa nei le langi atoa tō pine o tau suina le vai o le soifua. Wani a nganga mo ia malon malo pa tā lofa atu le nganga pa aloalo o atunu o malo le tono. Ia, tari tono lo tō mahua mani tau tua le Radio Samoa su lima I batolu a mo porofa pa tā lofa atu le whangarina foi so se mota ngase I mota malawa. Ia, whātaro pātu a o peangaima, ti ngāru tino, ia o silfia le li lau au ngangi atu, tangi atu, o lana pa mano longa e pa iatu, pa iane. Ia, mouna mano si tātu te au ngāmo ia malona whingano, le ngā tai lepa tālo poi so se to ese I la tō tuli whasalanga o auso, tu whapile mtina, ia, tari tonu stai me o luma po I mai le lofo redi, ia o langona san mo tātou voa le ni, pa uleo le ala manuia ai, tātou sa ili le online wha mauma, mea umar nela langi fa mai ale si foi poto solomona o me e pana e ma vai foi e a fa mo talatu la o ina lo ia o mal fia pe e ta pena ma e fa ia ngalo le tua ia pa tal patu ia te o to ia me foi ia alum pa na wa nga ia te foi
Ia o onga nei aso. Mana tuar whaata wa ino tātou ngana. So I fua e tō mātua mora e tamam teine tala noa ai tono ha onga. Ia wai te wangana lama o e tala noa e sio uso, sio tō hane, tō whapine. Ia, mai nisi motor Pasifika, ia me sipo o lau papa e ngang. Ia, whapeo tānia la ia, a tala noa e nai o uso, tō hane, tō whapine. Pa o ngana tātou te mita ai. Ia manulo sa, ia fō lau langi ma. Vai esen mana ia ngana na tu mawai tātou. Ia, patalo patoare tau tuare Radio Samoa su lima e batolu a mo. Patalo batolu ngale apia fō linga ia iutita mo sili. Male ainga mano lava ia papena fō ia sulu matamua. Male ainga lo maputa mai I Pakuranga. Le ngata leo o miu wha amosa, ia, mano lama wha aptai maputu mai. Neta iau maru rua mātou. Ngaruapi lau pepe, ia, o manai tōle vai, ia, lo whātu, wha aptai. Ruapi lau pepe, mala ainga, ia, manisa malo lea tunu I meleta, tai sau, ia, mano lama lewa mai, Marcelina Brown, mala ainga, ia, pa malo wha aptai maputu mai. Wha ngasalo tātou porklame, ia nei musika foi ia wa foi le whapongponga tāpua le malo tātou tunu ia o nā ngai atua I lea le tautua le Enterprise Model Group ia tāne tula esfulu tātou tāna I vai whanua ia na whangasolo leo tātou porkame se pa ia lama staimi o le hauri ai manumia lama puanga malama singo le nei aso I lea lofa maleanga leo lo tātou tua manatua tātou ngana lo whataua ina se ia mai le aso fitu o le aso fitu o le stona ia le nā ngangai tau tala ai, sau noa ai, petalai ai, ioe, ta noa ai, ioe, matango fie mita ai, ia lo tau sau fua mo tātou wola leanga le leo lo tātou tua la tau runga le ala, ia, pāmole mole, ia, ele pātunuina, ia, nai lama si le fia, ia, a wole whaungaina telefoni, tele lama ni popo ngamani whaalawe ua maua, ia, mesfore maua sau fua, ta ua lau telefoni ia, oe, ngano le tāpani, ia tau fo le mo le pasia mo li le wala pa mo le lopo ai le tam tau mo male tuli lo sa ia pe kau ia se mai oisi mo nga fa alo tau fo lo tanga I man lama I fa ai lo lungo la wala le ia se si lungo tu la fono ia tau tu na mo tau na fa manatu lama ia fa ia lo pingano tu lo to tu ma lo fa tai a Pesa Roberts ma ainga fa tai ile ma mai ma lo fo le tai au ma ngai ana manulu saulo marki pangeke e alena tato voa ia Nei mea o tala
tolu a mo. Sami ale o ko lo ile le zole ka ale pe le wa los pul minute ona tala le tula spulu ya le wa pat mai ya le songa ya ku so pe le ya se pai se tala pa pongal mano le tunu ile tau tu ale Enterprise Motor Group in ne po ba ngara ta o nga tonu le pa yaso le ngang pa lo po lo pa tal pa ya lo so pa ne o pa ia mo manu au ku so pe le ya le mo porta pe uta inga neta ya la po tau tu ale Enterprise Motor Group tau tu po le radio Samoa manangang pa lo tala fa tu lo fionga sai to ma lo la vale ta wa tai to ala vale ta tu ina se ta to wa tu no ya fa sta fo mon ma to wa va no le pai lo fo le ma to fo I o na fa ta wa ni ya po to fo I nei I manu ka nei ya ma lo le se fo ma lo le ta wa ta ore langona le tasi augusto fa tai le tua e le so tato a mio tonu le so tato poto po se manos fa maoni le lo po le ni e a lo fa pe ma tu avno pe le tangata so fu ya o tangata lava ia o la le mo fa mi anga le ni ya o tato e lang tsi o mai fa mi anga le tua nei anu ta por clame o lo fa anga lo moli mai ya se o manu matia tia ya pa manu lo la vos ke mi ke anga ya ko ya sia singa kama ya o le na ai ngi ke I misi ya ke yang ko fe no ile se o manu o ko so nga ma ko lo fa anga te to ya o la ukali le ai ya pa pele o se au ona le anga ya lai yo e fa manga ko ile si ya po la au ngalo ya me da le mo ya sa le la va ya paul me ya lo fangia le li po ia tulanga fa tafa tai ai ya ta ua ta sisi wala au mariela ta wana le lo tu lo fo nai fo ma tulanga pe ya ave fo ta tu fa ta ina ia fai fo ia no fo ia ni so fa ta u lo fe ngai ma le au so nei ma lo fa tai ya le o mai at fo me si o atu ala tono lo fa ponga mai I water like a o ko ia le o pasi aku le message fo le ia nganu le o fa iwa fa nga to fo ma tau tu a tai tu ya le o mai atu ngi ke misi ka ya ai la fo tu ia se ta reporting ne ta ha fa ponga ma si o ta tu no o malangang fa lo august ya fa tai la tai to ya mo fo ne ya no fa ta lo fa tu ai le fa fong anga se ta to what to know
ia pe lava se vaenga o lo fai ona mo mai ta fa sala launga nei tai au nei fo itu la tai au ia e fa talo fa tu le enterprise le loa ma le malo se tātou atunu i ona tu taulangi ia lo e tatonu langona o lo manuia mea uma le alofa ma le anga leo le tua ia o le kautua fo ne tātou enterprise nei manukau i tūlanga tau taavale ia ne kampani o ova ma le 5 mon tupu tau sanga o tau tua le ngate le tātou atunu ia a o le loa fo i o New Zealand ia pe o tūlanga o lo mai atu fo i le nā masina i le weekend wa i le vai aso taluai ia e mole atu ali whaafitai i whai ea uma whangatau mole fo i le pulenga mtūlanga ia i le toa tele ma le malu se tātou atunu na a whea fo i ni whaangaina le matua o nanga ia me ia nei fo ua tātou sāvalia ioni ia e mole atu ai le whaafitai ma le whaamalo ia e maisa fo i le amana ia o le mātou tau tua atu i nei manukau. Ia o tūnga māsani o tātou campaign o lo whaawau pēr o na o lo mai tauina fo i al pūlenga o lo tele lavana i ainga e pe o tūlanga le o le afe tā lai tā vale malava ia e whai alau ki pilinga e te mana o e whapa wale tā vale ia pe e vea fo i ma cashback fo i le tūlanga le ngata na maua tā vale fo ia ala ia sina se le ni e soani fo i nisi o fuanga fo i ara inga ia o lo whawau la tātou campaign na o le afe tā la e o nga i le tolu afe o nisi tā vale tā i lua afe ia po le tolu afe o whai whapa ia pe a vea fo i ma cashback ia i tūlanga na i le tūlanga tātou stock o lo tele manoa noa i tātou tā vale pe o nei fo i vai tāu tele o nei ainga ia e tuli loa nei tā vale ia e pa ule pensili ia po tā vale nei vai tau le hybrid ma le tūlanga EV po electric vehicles ia o nisina o tā vale o lo tele luna tātou lo toa ia e me se tūlanga masani lava tele tātou tā vale lalo sipulu afe e tau fo ima nei ainga le whamama avenga nei vai tau ia e me se fo i soani paketi nei ainga ia o lo tātou piki apu o tūlanga o tātou bands ia mona ia inga tō tele ia a mai se lava pe nei vai tau ia o tele na lilifa lava tangata i tūlanga po le SUVs so lo tele manona i tātou SUVs ia le ngata i all-wheel drive ia po four-wheel drive ia ma SUV lava po le mona ia inga tō tele ia o tūlanga i tātou trade-in ia lo fai fo ina fai mātou ia trade-in i po le alava le tūlanga o lo iai ia po o iai fo ia se pāle ni o lo toi ia fai ona whangai oi pe o tūlanga māsani i le vaenga ia mo i la tau fo ia mese le toi ngā tau nei le ngata i sapini ma whapea mai le tau ia a whapea fo ia le mo se abano e su mai le tātou lo tai nei manukau o lo o iai le tātou website na o le enterprisecast.co.nz o lo o maua o mai le tātou stock i lunga ina e ma fai fo i ona whaatino mai ai malau finance pe a whapea e te mana o mia ia le finance whaatu peina lau tausanga ia e lo o maua o mai lunga tātou website lo iai le link i au tawha tai vale tai tasi e ma fai ona a mata mai ai lau finance i tūlanga lea ia o le tūlanga fo i o lātou lo o whawhotu au kilani ele o e tau mamao mo le sumai ia whapena fo le tūlanga na o tātou website na enterprisecast.co.nz e whai fo ina whao ngā mai ia o tūlanga māsani lava a whapea ua mai le talusanga mwhamania mea unga ia e whai fo i ona tutonga tātou company tūlanga e lele mai ai ina i whai ona piki aku lo sām tūlanga whapea ia mo nisi whaamatalanga taito ia o tātou numera lea o le o valuselau ono tasiono fatasi van o valuselau ono tasiono fatasi van e fai ona vili talano mai fo i laungana le sunga le pule ia Terry Coon ia te maa fo i tau o papo ia o tau au nane nei o kusofia le lei ia mo nisi whaamatalanga ia polo su mai fo i tātou address o le 5 anga i le 5 tolu Grace South Road i nei manukau ia whaafitai tele lava i lau whionga taito mo mato wabanoa
manu te lei na fai ba lo lima o la fa ngai ma lo fionga te wa lava tau tua ino se tātou atunu. Ia, le whaafonga anga mangfo i se tātou atunu, lo whangia le atua le tāpua inga se tātou atunu. Ia, ta e atfo i soi fua i se tai au mua, ia, toi maua i fua i tātou wheloa inga i lunga o tātou whaasalaunga. Ai whaaftai te mol mātou wa wanoa? Ngā lo sa so noa, te pena ina po le tāru i poti a mata po nei tai au, leo ngā tono le vaiaso lewa longa whaatuila, lama le whaaponga le maro le tātou atunu. Sa whaanongolongo ma le toa pe staff sini. Ia le wakamba atoa le staff sini, mo le atoa le whaamaloma le whaapatai, ia o le uso o kuso vane o pa ia mo manu. Ia ngā leileli ngā ruenga o toa le aso, whaamalo lava le tautua tunu, o lo whaatu le uso, a mese le tau ngā ruenga i nei aso, ia iai perfi le mō le li. Ala tātou whila i pe stai me o lumu mo tami nei, lo whaatu au kuso, a whaa soifua ia. Ia, soifua ia, manu te leina o whaiva nei aso. Tai lava, soifua. O le sunga ia kuso fia lei, tala no le olu o fa o iwa. Fitu o luon fa, o le olu o fa o iwa, fitu o luon fa. Po le o iwa lua fitu wono o le o iwa lua fitu wono o. Po le o par se lau, ono tasi ono fa tasi manu, o par se lau, ono tasi ono fa tasi manu. Ia pe tianga isa o tu lama 5 po le 5 tolu crate South i Manukau maua leia lava le tautua le Enterprise Motor Group ro talai la tau fitu aso le vai aso ia e oisi au vaenga lotu la sa i le tautua le na a le Enterprise Motor Group so tasi mi dute o na talo le tula spulu au ina tatou tala i vai whanua ai po tatou tala i anga i mali spulu ia pa o pere tatou tautua le Radio Samoa, toi whatalofa atuai, pa ia maununga o tātou tunu, por klame o Fiafia Mai show, ne po i vaenga o le tai au. O le aso lulu, o ngā tonu vai aso le spa uni lu o lima, pe lama maputa mai ai, au kinani manu tūtua oi o tunu e mau, ea, alofa te le atu, toi whatalofa atuai pa ia maununga o tātou tunu, whatasi le li, ia mpofang umo le nei aso, ia o le tia me uma i le alofa malanga leo lo tātou atua. Whatalapati a Pesa Roberts ma le ainga, ma lo le mai, a penapo ia e te rei tau le whai, le ngata leo tu mapa sefo wa tau, ma lo lava whaaputai ma puta mai aso pe sio i o sefo, ma lo uso, ia lo watasi mai, ma le ainga, tua sao, ia ngai vevela o koi Brisbane ma pangpanga, ia o Brisbane na lato, ia e mawhanawhana, a le maa ngai a le vevela o maa koutua sao, le maa ngai le maa nuru, wa le lamba le maa nuru le makia, ia lopo te leatu mo o tau, ia tunu e mau papatai tua sao, i le maa puta mai, i le tau tua whau le Radio Samoa, pa ngā solo tātou porklame tātou spolo tātou tala i vai whanua, ia o ngā solo i leo tātou porklame, se ia pa ia fo ia se taimi o le awauni po le fiafi, o le tūlanga e leo, pe lamano o whai atu le isi taimi. E whai meisi tangata, oi, e le papore kākou le au, e saunga le mū le au, a le pōe makau kia, i a wana tau, o le whatamala o tātou, a le au, ma le pō etu sa uma, le lore me tupu. A wha pētea nga i atu, mana tua, sika mai kiki le Amerika lenga oti, tu lowi ngana i Meadowbank. Ia, lenga mariunga attack po erko rua lenga maua lau maua kenge ma kama i ngā i Meadowbank St. John. Ia o si li iko kiki umalanga PhD ngā susu e ngā skama. Ia ale pōnga ngā attack ai po ngā le pastor o mai e o akur pana mai ia o. Ia le alama e tūla i mai ia tūlanga pena i menge i o pastor mo le pautuanga. Apa peke sapari a kuai ke vai e le o yengis. Ia te wana tōtō e fōi loa inga pe vava aise si se tūlanga i te loa e saunga le muai. Nei pengo fia le anga i ato ta vale ma le nganga wha alo. I le vava eto tangata lai whioa tangata e whare tonua miom tangata e whioa i tū lou le ngana whaongai. E whioa ai a kula ko mawhau whau i o rato whane. Ia so se pastor lave tanga tu pe ke ala ko fa kan le pase ke ke ngalue pe o pe ngai kame kia ia te wala to ia tanga i le lei le saunga le mo me o pastor le fo ia nei tai au le attack ai fo ia
skama ngai po kau pa online miro mo oi le ai au kinangi mo tanga senga se au kinangi e ngai better drive e mangele e se pa ko ya e ngai better drive mang ele le nga tai kai po se tasio tamba le bambia ya ke po ai lunga e ngi pasi alu le 1:46 am le reporti mai yar kana le ya me sitting ta wo le bambia eyewitnesses ya la wo mo po ila le to rai nei si ka se ori to su ta si to sanga e manukau court po le ia mo ila mai e te whaponga mai pēr o tau walanga pēr le Radio Samoa ma tu ina tu pēr le whautuanga mō tātou uma ma mātou poi o tātou e te talo e whata mana tātou e pole le whataringa tulia inisi o tūlanga whautuanga o le ngata poi e le tau walanga le Radio Samoa au nisi poi o ala leo o televise e olo wapena o na lapata ia i pēr tātou e leo toi e saunga le mule au mo le po ia me foi lo walo tama mo lo walo tene tu sa leia au ko la po lo walo tama pa pe o le se kam le se me o ye o le kamala ko ya lua ka pa po le ai de ai le nganga pa no lo le pa to no ina ma tu sa leia ta la no pe se o lua no tama so lo walo tene saunga le mule me anga ai ia me se le wa to la pata i mai tanto i meio pastor a ngai tu lava o le tinar ta ma o le uso o tu papine tu pino tu ngane ia me se o along pa na e te langon na le se pe lo no foto ta se na ia no tu lo va tu nga o kuma pe ko pe ko fa e o mana i fole na ai makula le kan po le ko Fiafia pong sa po le early in the morning ai le ai se si ia pa pe la yo le manga e le ngisi fa ka le lo pas ka vale ngai pe o em to ngimo ya ka ko po ai ngai o ku nga ka vale ia mai le si ka manga la ku nga le attack nge ba so play ka paulo vai ma manga no i au kinani mo tanga sanga se au kinani ia o le wake up call le mo tato malama mo tato malama e te mi o mole Fiafia tu ranga pena ia na ngano ai leo po tuanga mai nisi o televise e a pautuanga mai nisi ala leo ia me sore tau tua ale Radio Samoa su lima e vatono a mo o tātou o le tatalo mata matua whatawaina o le tātou ngana Samoa mita mitai le alofa le ni poa mo tātou i manulo sa fulau langima o le makoa ma ngai ala tau nalangana tātou pe lava nga iai Fiafia e tala noi sive wares maila Hey girl, take it easy, slow down, so far on my knee feet. Then now it's out, fast and furious, soon a girl, so please go slow. Hey girl.
na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Talafalava, I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. In this update, the performance and future of state-owned enterprises is being put under the spotlight. Newly released Treasury documents show the government's told New Zealand Post and Landcorp it's disappointed and concerned about their performance. Simeon Brown, the minister responsible for state-owned enterprises, has told them to deliver bold turnaround plans. Internal Affairs Minister Brooke Van Velden says tough questions have to be asked. We do have to question why we do own them. New Zealand Post, when was the last time people sent a letter? But it's also important, if we are going to own them, that we actually ask them to perform well. Foodstuffs in North Island's facial recognition trial might have the tick of approval overall, but there's still work to do. The Privacy Commission's ruled the trial was compliant with the Privacy Act and was successful in reducing harmful behaviour. But Commissioner Michael Webster says they're recommending Foodstuffs keep systems updated and review impacts of skin tone on identification accuracy. There are still concerns around technical bias issues with the use of facial recognition technology software that comes from overseas. It's also made recommendations for other interested businesses. David Seymour is gearing up to speak at the prestigious Oxford Union debate later this week. The ACT leader is travelling to the UK to oppose the statement, no one can be illegal on stolen land. The debate saw David Longie's "I can smell the uranium as you lean towards me" quip still quoted decades on. Seymour says he's flying at no cost to the taxpayer. A bid to protect our furry friends following a significant rise in pet abuse linked to family violence. Pet Refuge is calling for changes to the Ministry of Justice's family violence forms, as they currently don't ask victims whether pets are being abused. Minister in charge, Karen Shaw, says she'll make clear to colleagues application forms need to be urgently updated to explicitly cover animal safety. Pet Refuge CEO Dame Julie Chapman says their vet costs have doubled over the past 2 months. We have been dealing with intentional breaking of bones, burns, dogs being dragged behind cars. That's news. In sport, New Zealand Rugby Players Association boss Rob Nichol admits their members have been approached to join a new global breakaway club competition. R360 is set to launch next year. The league plans to move from port to port in Formula One fashion. Nichols says they've been across the proposal since last year. From a New Zealand player perspective, it's about wait and see. We've been through this in other sports. We've been through it in rugby before. We've been through it in cricket with the IPL and the likes, and they've got to get through some pretty strong headwinds. Nichols says the proposed calendar block from April to June is likely to face opposition from the sport's global governors. The New York Knicks have dismissed coach Tom Thibodeau with 2 years left on his contract, despite reaching NBA basketball's Eastern Conference Finals. That's sport. I'm Malcolm George. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso.
mateu ia mateu ai a fai a mafai o mamana awa e te whaavai vai ai a mana Samoa lau tapua inga me ona talonu atuna mawhatai lo la lo whai vai si ponga rio sunga ya fiu se mo le ponga e no watu la i marita to taimi balu minute o te ale tu la spulu no va ponga balu ta to tunu ona ta to tala i vai panua e le ngana peritania panga solo ta to proclame o ne ngalo na minute ia por por spulu ia la so tai po le i le tautua le Pacifica Family Health Group pe on Silvia Leopold Silvia o nang po ele nei company ne foi au nanga le so fu manoloina Pacifica Family Health Group ngalu mole mana vai pangalona seri pat semen pa moi moi panga so leo tato por clame te tono no manien manuel tato tuno tauto na le malo le tuno tato umala umakoa PCR fulu le ya wo pesi fulu ya le lava le anga e le awala sa o fe tato au ki pa kali se yo le siaso menga ka pa kamar nai e alua le ngase lato ai ko pa ale mai mama losia yo e ke o kula le doctor ko worsa e mol pa tamala ya molo pa ku ngaka yo e mangu kupe ya pe ngo pa ku ile ka wor kupe e au ngale kupe e le ola le tino ia ile fa ta wa ina so fo ma le ola tanga vane fa ponga le tino ia te au lava na to e ke langona lo wa langona le kaka ngase o tino o langona o tinga o manga maku tu lo ia o kauleanu ia o pongi le ponga le su ia mto langa pena o tinga le tino le la se mek fa kali ai alu sa o ai o la family doctor ai la ko ai umi e ka ua le umi ana moa ngai loa leo le me ki sau pa ai ma ngo ai ma ka o ko ai ala u manino ma fo mai a ka mai o mon so ina i le tu langa o ngase e wa ka minge mo kwa pesi la wa fu o monia le vo lai e la pta i mai tato le mo lungo new cases ia mai le covid pa pega ko wa se ko ja le mo ko sau wa la ko ya le feo ia ka ko na uto te po tanga waka oko mo wa maua po ya wa no po se po i mole fia so li maso ele oko spu paso e que no po se ai pe mo ko ai mo o lo fia nga o mo nga i lo le la tong piti o e ma lo ya so li mai mana tua ko e fai lo su nga ko e fai lo test pe o le so no so e kwa le so no la si ama tu lo nga le o ko ka pa po mai ai se whaarutia mai hangar mana ia ngā wili ai leo tūranga oma pa matala i fo ele la toa o nanga le tūlanga le na e oi anu le fo mai ai ia matūlanga pa pena e taunga iai pa longa toa e leanga lo to le a fiafi ngai lamar kai ai le kai mi pa pe
Ko kui se yo kai ho. E ke mo e po alo Fiafia Mai do taitu. Polan me ko pulpong sanga la ka ko. Ke wo ku kai au ya tu lo le ngana sa mo le tunu e pele lo to taitu. Ya, ngawa ka ko mo mau mai la tana le la ka fa ya. Ke wo le o kai au. Ya nga ko mai pa no na Fiafia ke le ar kai mi sai le pale. Susu lo fio lo ka lo au ma anga e ko family doctor. Ya nga mo mai la pos fala au pola fa mai o nga fulu. Fai mo kui. O ke le pa mano sia po fa ya ko pa ko winga le malu le tunu sa. Ya pa po tuanga lava ma le tu lalo. Fai lo tu el fulu. Au e pa fonga po fa mai si solo ke mai ai o pa ko. O le au nga. A po le au nga wa. Kuia ko le fulu nga wa. Mo ngase. Longo winga na nga wa nga. Ale ngofo ya alu le akor fulu ya fiaro ya la ya lo le lo panga lo solo tunga lo ka mama lo kinga ya wa pisa ko nga iska ka ya le lo pe ko bikire ku langa ngo ye oi alu e vai fo mai nga fa no ai ya nga mai pepe amore no nga man vai fanga lo na seri lato por clamele ya solulu Pacifica Family Health Group ya pe fa tonu ina patara patu sao mai president papai ia mano o so poesi nga e anu kai au io ficau ia mal vero prosper al kamalanga ia nga ngi sila Malia Henrietta poe sanani ia mano lama mauta mai ia le ngata lea o LH ia tu spepa ainga mano sila o nga mai tu spepa tu mafono po mal ainga e stamaki a pa time silo na nui mai lo fa te atu la to lungo la fa manatu atu a wa fa nga ina telefoni ta wa le mole pa sia moli ta nga ile fa ai lo le awala well sign na uma kwa mata te tele a sai lungo le awala fa ai lo ya ta mai tu la fono le lainga mare lainga ya meso tu langa e awange i pa sia ka ko kulanga le ya se si lungo tu la fono ya taritonua o le tātou staia, kalaku lau leu staina, maua lo Fiafia, kalaku lau leu staina ngā, ea, pa mai lo lea, lau pepa, o lau tusi, ea, muri, ai o le loa roma se mea. Maria Samoa, tlenga ya no filupi, tasi sa upo'i, o tlenga ya lea se, pasmo rua ma tita, ma nona maleva. To see my name, I love
Tanga fa senga lo mafofa. Sili ai. Fai ka. Na ku waku oe ke alu lo wa. Fa mawalunga. Fa ving kang wofu ma fai se ka fa nga. Ka ma ku fa kas. Fa kali ai le fa ba. Ai pangale. Salu vale le ka mua opo. Au ke ko. Le lava oi lolo. Ai samia ingana. Au e ke anu mau. Mai manga kua figa si o mau. Lo sa o lo tomana. Wa umata. Fonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Iva Tolu Amo, Se Kia Radio Samoa. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E viso so animo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Come on! Popole fua, vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness e maua ai le fisosoani. E mawhai ono o atu siaki lau ta avale le fale e au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness e au auna mo o e malau ta avale. Vili mai i le lua fitu ono iwa wha o matasi pe asia siane i le lua se folo Hoia Road i Otahuhu. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga i to tonu o au kilani nei. E lua o na la i to tonu o le ai o mangele, o lo au nai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, i le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia i le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia ho o i le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuairo walo, pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au ainga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le aonga mea tau mafa, mo le whanau i aso taitasi. Olo o iai fo i le au nanga, mo le piki ina matoi mamoli atu o lo walo, i le taimi e tu ua ai le aonga. Resi tala nei loa, lo walo i le tai au fau, pua se i aonga amata, mo nisi whaamtalanga, fe soota i mai le numera, o lua fitu, lua lima. Po le emaili info@taiaufo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le toe te aeseai. Talofa Samoa, i mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te awhie le mai suka, tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisosoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numera lua. Talofa Samoa, wa ule nei o kaasputi alu, awal suia le ngila ura le kio. A eva mai i le se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Manulu, lua me nuta ale tu las furu nisi nao janto,
whasalong wha pēsi nisi e peon whaponga maro tātou tunu o ne ngalo nei minute e on tam whai atu le pe mō so ta inga ma le Pacifica Family Health Group le tautua ngan mana vai panganoa na seri whanga solo i leo tātou porklame whatalapatu ia Sam mana inga ma nola mana maputa mai tina matua talenga ia na lauta wa sa pepe tuli ia mai Hinden Avenue in Manabat whaptai tere lava tina la lau wane swafa tai mo whaamlianga no whatele atu mo tina mana ai ngā nii whaptai le maputa mai tai mo whaamlianga le mātou po i tautua le aso lo whatele atu la talenga la lauta wa sa pepe tuli whaptai maputa mai Agnes M. Hi, Fiafia Mai show. Radio Samoa, have a good day. Alofatu from United States of America. Donald Trump here to Iloma Marina family. Yeah, alofatu. Manolawa Agnes M. Malainga. Mabuta Mai America. Waso lua o toa so lulu mako. Tua sao paaptai. E sao lai mapana pana Brisbane. Lepa mei tua sao. Ia lai feo e ka paka sa bani. Orpa marastino. Ba wai pe teru ia lo fatu ma no lava mapta mai ma wai pe teru lo fatu mo to te sono lo nia lava o to ia nai lo mastua lo tenatu fia tau po mai fono ro pati lua man vai ma ainga ia ma no lava tai mapta mai Lua su tonu mara bedu te wate ale tu lan spulu tau tuana Radio Samoa Fiafia Mai show ia lo su tu langa foi Talenga te te whai lau tusi o nisi po whanga whana ainga tariton. Ia, e toi fo i mai polan tau tua le lopo le laka i kisi mas. Ia, ma lo le ewa te arapatu po whanga umao whenga i fo. Ia, le whatalofa mo i lātou. Ioi, le sao Agnes M. Ia, le lava e ma tau te mama i atu le vevela o tō na Amerika. Ia, ua po i whapenga. E umaloane manu nui au kou. Ia kure mai, kure koe mā kore sama. E whapenga la wanka ko pikongia. Ia, mui au kou ngai sāba mani o rengi. Paranke ke e amo le awala. O i le ai kongo pale. Kasi ano zanele, ia, la lopa mai tia. Mai, o oe aranga o le. Kasi ano zanele, ma noringa lue, lo pātu manuia ngā wenga o le. Ne fotai au o ngā tono le asa le utato iai le alua ke mia numero fa le uka ko iai fa uni do ono lima ia wa ono lo ono masina wa aparta usanga vi ia le ia so ele le atua o so uma ele le atua lem fa no sinia le lo fo le ia e mo ngai foi vanu tanto fo longa ale lo fo le ele sinia le utato iai lo ngā tono vai asa mai se o le apo tau sanga le ua tātou tu aum tu vai mai ai. Ea, tātou Fiafia. Awa ne ngalo o la sale la sau la sale Pentecosto. O limas fulu aso. Toi tu maureli. Pentecosto la sale la sange. La savano. Tātou te mapo. Pau le ai. Ea, le ngang pa ia ngā le ngau inga mai. So songi ngā mo tātou o ne ngalo. Le alofo le atua. Whaapatai mono na lawanga pa ia. Ea, vi i aipe o ia whaapau. E se tatanga mua mare ainga whaapatai. E silo nai mre mai e se tatanga mua mare ainga. Patalo watu i la tō whia ngai mga anuenga. Malau wha maa loo mare whaapatai. Pe tau whaailo atu o tō suafa. Aua, kasi ano sa nere, aua popole. Kakalo mo ia whaapatai. Patalo patu i lato umalawa whiangai mga anuenga. E taimi po lele ia ngalo tu se mato whaapatai. Ia ai sila fia e lele i au ngā anuenga. La e mai. O au ngā anuenga e muri ia te oe. Oe bale manai. Pele kau whaapikai mai se si. Ana sila fia e lele o au ngā anuenga lele. La e mai. E muri ia te oe. Ia, la tō whiangai mga anuenga tau tua ina lea tunu o so se kampani, so se ngā anuenga o no tō whiangai ai. I Aotearoa nei, mā tunu e mamau. A lo whātu tei tō mō tō. Mā no tau tua tunu. E le whaingo whia, le usuru tai au. Alu marepo. La tō ua, e mā lo whaivo, mā no lo mai la tō pisinisi, pa mā lo le tau. Ma lo tau tua tunu, leo tau mano lo mai ala tau ave isi. Ia mai la tau lensa ili malo, ma nei au tau pisinisi. Whape tai lea tua, lo tau sa ili malo. E le pengo fie, le mero pisinisi. E mana tua,
e kuainga e kofa. Ai mo po e ana. E mo e manei po mo tai au. Ai sea. Wa po e ke o lo pale lo po ala ma lau pisingisi ne panga so wo po ia. Ia o le koru va bea. Wa pa ko no ia po le duo le va bea wa yo ka penga uma mea uma. Ina ia o aku la ko customer po le ngonga pa ia ko ngonga kala pa ko ati of lo. Ai au le kala mai pa ko ala ku ku fa le ki wo customer ele. La ko ka penga mai ku ele o se sa uni la le na. Ia te wala to o le na. E pe amo pa ko ele fa ngofie wo o ia. Le ka mfainga pisingisi mtulanga pa pena. E tuwaina e malo lo le po. Ia. Ai babe po na malei fo martai au. E te babe o o. Te babe o ta pena lau pisinisi ya nga ia ko customer. E ke muso let them down. Ya nga ia tu lai fia ngonga lua kwa. Seblo. Ai ro fa mai pakali mai nga 10 minuto, 5 minuto. Vai vai. La wola e ke le o la ka ka lai ka au ka. Vai ke mi vo le ka ka lai ka ka au. Ele ka ka mai luma bane pa ponga tunu. La muy oi. E pa ko fo ai prepare my like gaminga comet la ngarbenga sa idio la pisingisi ya lo pale di impamni atu ai un sai ka ao e ko fo nga mo e fai mo ma ko ia ngar fa ngar nga lo ngarbenga nga e al fane ka ma pale ti e sa ngi lo malo lo ala fo pisingisi pe ya le wo ko fa sa o ma ka le se le per fo nga e mo wina istangat e muri e ko fa e le lama po i ku lai ke moe ai man tua valu i tu lai ka nga malo lo ai valu i tu la ni mele ye pa pisingisi e lo ku lai mano lo ai mo atu pa mano mo pa tai o lo pa tai la to fa pisingisi fa amnia ne sa nga ya ne ai o tai to i fo manu lo to tuam to bela le atu no o fa maoni o me ta o na yo e muri mai ni oli o ni foli na o man tu o pulna yo e mo mai ala smile kani mela o customer mo e ke o ko sola le kai kai po ai fa mnia ne ni fa o le fa le ino to swapa le fa le ino to company ya lo fa le ni fa mnia tu ya to so sengan venga so sem ta ko ngan venga o lo anga na mo le tu tu le radio Samoa mo ya to ngan venga ni to business ni por tu an malo le tu ya me se po le ta po ingal malo le tu no le ngata le lo penga venga topi fa no manu ya wa Samoa mo ata ya ni le na ya no fa na mo tu e o ka le lo o tu yo ka pa ka fa tali sho walo ya masio wa pine ya sho tali ya olena a pa yo le ar kulang po le o
Talofa, this is Pat Lamb, and you're listening to Radio Samoa, 1593 AM. Fiafia Mai ita, eva mai la ia, le alfa I mai potara, wait and see malai. Chick, Helena wa okay, eva mai la ia, le lava o I lau fika, a vela lava o le musica, e mapua I o tina. Eva mai I le mapu I tina, Fiafia inai o na música mali música ileva pate ai lo vai mai uma luela vai ai eu fica nei soita essa via vou via vai a tu wasila eva mai la ia le fa I mai potara vai see o malai chick Helena wa okay eva mai la ia le lava o I lau fica a vela lava o le musica e mapua I o tina se fai mai o le nei party e pa o le nei party ai asu foi o le musica e pista le na party paski mai lo I le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa o lo wafu se fai mai o le nei party e pa o le nei party ai asu foi o le musica e pista le na party paski mai lo I le mapu oka ua afu so mai lo ma le mix low so singa o lo wafu eva mai la ia le alfa I mai potara when see o malai chick Helena wa okay eva mai la ia le lava o I lau fika a vela lava o le musica e mapua I o tina eva mai la ia le alfa I mai potara when see o malai chick Helena wa okay eva mai la ia le lava o I lau fika a vela lava o le musica e mapua I o tina. Rena se pong manio mapu tinga ben sunga wain maenga ina ua tula mo tato taimi lua su tolu minute ona ta leo le tula su tasi ya pa marulu wale mo mai se no ngarwan mana vai pangaloa na sorry ya le mo mai le no o le tua ya tania langa ani Jeremia ya awa foi se tampaya foi ele ne foi vai ngor tai au tau tua le Pacifica Family Health Group ya Bel pa tau wale o ona fai mafonga tau mori al porenga le Radio Samoa pa tau lawa tau ai tania ma lo lawa le tau wasa mai le vela o le ngai kai au. Ia, tau fai whamalo lau sunga I lau au taito, ia. Pa talo whātu I lau sunga foi o lo taitai ia tato pokalame nita e au, ia e mese foi le pa ia o le au fai ngaluenga le Radio Samoa. Ia, finangalo malia wale au ai mai le a fionga ia ngal malmana. Ia, au te iloa le la fai ia lo whātau wa e fai ma sui fonga foi o le fionga ia ngal malmana, ia e whātalo whātu ai tato pokalame nita e au. Ma lo lava sui fua. Ia langona le tasi o lo vole upo le tino e so o le fau ma le fau. Ia le ua le mo mai se amano ngar ma le mana mai pangaloa na seri.
Ia ai le ngara po lana tautua ai whaapatai o le alama so tau au wane o tau pa ia mo tau mamalu. Ia au apo le whaaponga le malu o le tātou tunu e le aunanga le Pacifica Family Health Group a mai oe ne tai ao tānia. Ia vai ane le whaafisiri lau sunga taito ia o le olo o kule alo whalawa le ali o lo mawali ma losi whaafetai. E o ina walolo wā tere ne tai ao ia ai. Ioe. Whaafetai le atua o le. Moni le Sanga le mui tato uma. Ua matua lolo, wow, ti mungo ma se le wala ia ma no lava e manatua e le pole o to fo ia le ta ua o le New Zealand birthday. O to e masani o ma ko la ko o mai Samoa e o lo le kaule o ma ko fio ese maneto no e wile e moni sa no anga bi ia le le o tanto e ma puta i lungo pe au ngalo le ia e la fo atu tani o la po se met fi sa no ia ai love stuff se le o mana ia e la fo atu yo au ma pana pa pon malo ta to no. Ia whaafitai taito mo le wanoa e le unga pele anga whaafitai o na whaavanoa ina pele nei taimi mo i mātou. Ia tu i nātou e fwoi le tau au ma sosoani atu fwoi. Ia e tau longo si o tātou atu nui me fwoi tau an tātou no fwouta iai ma tā pena iai a wāla wal tau singa o le soifua ia e me se fwoi so mātou ola. Ia ai le tau ma whai atu fwose tau mwhainga ni tai au. Ia talo whātu i le pa io si o tātou atu nu o lo maua mai tātou pokalame. Ia le suasunga i whawhengainga ko la whainga luenga le atua, ia mo latu whantua, ia o Samoa atoa i tupu mai ia o whalepolo ma whailaunga, whantua matausi, ia o malosi o nu, ai mai sena ia tātou whanau, malo lavale, soifua malo le on sai le tele o au ma ngaluenga, ia mai se fwoi fesu ia ingo le tau nei vai taimi. Ia le wa afal tau sanga, ia vinia le li ilo na lo famalo na ngalei. Morning. Ai morta po kalame taito whaman mole. Ia o le whamanatu masani lava an tato au nanga. Ia nei mai tau o le pesuia ingo le tau. Ia ono o una ia malosi pea tato tui pui. Ia o lo whaia whaatasi a tato tui pui o le fulu. Ia e mai se foi ia tui o le koviti. Ia e whautua ina foi le malo le atunu a whapeo a mata o le whalongo ina ia unga o le fulu. Ia awa le nofuai. Ia vave o na vail fo mai. Ia vave o na sue se fisosoani. Ai awa nofuai se ilongo whalongo atua tinga ina. Ia o na whaato a ngai lea. Ia e o tuai ua whapea me le fo mai. Wata taona e alu tono le whale mai tele. Ia ona tele ai lava leo isi ngā luenga maa whianga le ngata oi. Ia a ona sio a inga foi. Ia tautua nalo tu i o fulu e mwhai ona whai i lau fo mai whale a inga. O le whai mwhai ona whai i tatou au nanga Pacifica Family Health. Ia o lo whaatasi o toi pōse lilo talwai nei le na maua mai i le case o le misela. Ia e whautua ina tatou ngai tatou tangata. Awa le whaatamala i tui o le misela, fesili lau fo mai whale a inga. Ia au tatou au nanga. O leo lo whai fua le tui o le misela mai i le titi se o atu tifuru watu sanga. Ia o awa noa la itina ta wana whaongale. Ia manuo o whai fua le tui. Ia o nei tatou whanau witi. O lo whai fua la tui o le fulu, misela. Ia e mese foi ia sila ia tinai. Ia tusia tamaitina o umana tufatu. O lo fatu langa inai ia tui pui o le whanau. Mai lava i le la iti fatu a whanau mai. Ia se ia o lava i le 5 tau sanga o le anga ia tui le aonga. Ia a ia il vaenga leo tui. Ia leo lata mai foi ia le whamoe o le kale sia me tisi. Ia o le toa tele tātou le amalanga i Samoa e le ngate ina o e usufono. Ia ai tausifono fo'i ma tautua ina o le fono. Ia tautua nalo tui pui o fulu e whai ai te le malanga. Ia tautua nā fo'i ia lava lau sapalai o awhala au ai te le malanga. Ina ia le iloa me tutupu i te ua mana o mia lo toi nofo mō sina taimi umi atu. Ia ai le whakapole ina wala ia iu lava le la au. Ia o le si tatou whamanatu, whamole tatou. A pe on ta oa isi tatou po kalame mua.
O le tāua o le mea le tuina o le toto se vai ane le whaafonga le atunu. Yeah. Ia o le tuina o le toto e awa le whaatamala iai. Ai me se lava mo i tātou i olo o maua i mai tū mau. Yeah. Pau leo le awa le mwhai o le sile sila i le fō mai. Ia po le ale tūlanga o le ngase nei te whia ngai ma oe. Yeah. Ia po le afo le mamao nei iai oe ma le maua mai o se whaamai. Yeah, lava. Ia tō angalai tu i le toto pe awala au atu e anga i le lab. Ia awa ina i mwhainto e whitu nai ia tatou whala au. O le tatou au nanga o no whaia i tatou no fuanga i wha. Le o mwhaia no whaia i no fuanga i wha. O nei pēmiua. Ia o inai le e whakasa kua se. Ia solua nei mwhaia na e le se fō mai. Ai o loo iai tini tau si mai o loo ngā lulua iai mai le iwa le tae au. I le lua i le au au. Ia mo sisi lava o loo mana o mia se tui pui o le furu i sela po le koviti. Ia o le tatou no fuanga fōu lea mana ia o le tatou whale naua i nai papatoetoe 32 King Street. Ia e mwhai fo i o nā anga iai a whape e masani o nai alu i wei mea. Ai e le o avanoa lau fō mai. Ia, nai e mwhai nā avanoa fō mai i papatoetoe ma isi tatou la ia wa iai. Mea mai tatou ofisa muli o inai wei mea 5 Waimahia Ave. Taito wha moli o fia whai loa ia tatou po kalame foi o leo whata atia. O le lua vai aso le lumanai. O le tatou po kalame mua. Whai loa atu o le asfareile nei. E masani ona whai e lava tatou workshops ia po whata tanoanga i le maisuka. Ia le o toi po se lilo o le maile nei o lo o tele na fia e o tatou tangata. Mai se lava e tatou Samoa. Ia ai o le whaamai e mawhai ona puipuia, e mawhai ona tau fia. Pe a whaapea e lava le malama ma le to mai. Ia i fofanga te tau ona uia a wale puipui ngā suka. E ai la tatou workshop na e whai i Weymouth, i le 11 Baylor's Road, o le Community Hall of Weymouth. E whai ai la safarele nei. O le mānei o pokalame nei. E mawhai ona avatu ai e tatou tangata fo i e ua specialize po wai e le to mai whapitoa. I le kuka ina o mea ai. Soifua mālolo ina. Ia whapea foi ia le tangata mwhai ona whaia ia lato exercise. E fitala whea ngai mo le maisuka, ai maise o le matua o soifua. Ia o le nganga fia na wa atoa ne tau sanga manai masina talu na whai. Na amata e tau lei nisi. A o toa tele. O no le mafuanga. O le ngata ina o tangata maisuka. A o na ialo mawhanau o lo tau sia mātua. Fea ngai ma le maisuka. Le ala o le mea mana ia lava na iai i tatou workshops ia. Taito e fia lava loto o na o te iloe leo sila fia tele nisi o tangata. Ai o lo iai le au nanga lea tatou fou. Leo wa mawhai una whai e Pacifica Family Health. O le siaki ina leo fofonga. Ai mese lava mo i lātou ia mai suka. O le siaki le nei. Wa toru ne vai aso talo na whai. O le sile hafia nga tele o le mai suka. E ono tau aso ai tangata. Morning lei. O lea la e wa mawhai nei el Pacifica Family Health Group. O na whai ele au nanga lea. O le pue ina o hata o mata se tulou. O na lafo lea i le specialist. E sila i ei lato. Po wa maua oi i le whaamai o mata. O se awa no ta aua tele. O siaki nei masani na umi na whaatali. Ia leo mwhai na whai el tatou o nanga i nai papatoe. A whapea la o oio se tatou ngase le stala. Ia wala au mai e whai se booking. Ma siaki pete anga waa mo tatou siaki lea. Ina ia vave o na whai. O le manua mawala o taimi a taito e leo toi umi wha mole. E uma le tatou events le na les whareile. Ai so ai lo lea ma le aso to nai. Ia e whai e tatou whai ngā tui nā e whakasa o tahu. I le meo lo ngā lue le sunga whawhenga inga ia ata milo mal whantua. Ia lo whai paa ngai ia Pacifica Family Health Group. Ia masi waenga lea maisi for providers.
Ia mai se sasia ia o tatou astona i mwhai ona whai fo i tui pui pui ia o le fulu, koviti, o le misela, matui o le whanau. Maua se avanoa i le astona i. Sua ni le e whakasa o tau i le valu le tae au se ia o lia le tolu i le afiafi. Umalo le astona i ia o no olo le asonga fua. Ia o le sinata to workshop. E host le e vaenga le amata o ta o le afi o la tau i o lo whea ngai ma fale foi. Ia ma pitanga foi tangata. O le initiative fo lea ale malo le u whasa. Ua whaingoa ina o le Pacific Healthy Homes Initiative. Whamautino ina le malo i whan foi en malo. O lo o ma whana saunga le mu ma le lei whale no foi tangata. O le pokalame la lea mo i lato umolo o lala i South Auckland. Nā lai whai e tato workshop. I le asonga fua i le Community Hall a le Weymouth, 11 Baylors Road. Maua se awanoa susu ane ia e tato mafuta nā aso. Ia maua i fwoi se susu ani po awhan fesili o fia malama la mai. Ia o nala i e tato au whaingaluenga e susu ani atu. Ia o le tau mawhainga le nā taito nai mea nā na o manatu e afo e au ngā li wha manatu o tu manua mawala wawanoa. Ia a wafan tato wanga i luma mo nei lua vai aso. Ia whawhetai mo lo wawanoa taito. Maro whaapatai ia tani le lava u whaaponga maro le tunu manino mea uma e maise o tūlanga. O tātou na lapta i lava matu o lalo mo le atunu ia o lo whaitalia na mai e le atua tsoi fua mo lai. Ana whata mana le nao tātou tania. Ma nei a pepo le mato tu o lalo i taimi uma au te no fuai. Langona lo wa unbalanced spot lele ia oi tono lo mota mano lo. E le pape ke ku se o tai au alai lama te mi tian weba i lau family doctor o tu langa nei ta to mle steimi o ka au fi mamau me o tupe ia to ia le se tala nei sala ngana ma o matania pa mangalo mai ai le ta o te le tupe pa nga pa pe kon ka po mai o fast food tan ia e si me le pe ona sa no pa to ia tania te le ia tu ia pai fu pe o fulu mani se tu langa pena ai manino me o malo tala noi lo fo mai ngā tia i patoa na maise la ngona i le o i lumar fo mai mtu langa pena e wha pelang si la fiar fo mai e maise fo i pēr mōna taimi tau te whei loa ia i le Pacifica Family Health Group ia tāni e wha pēr fo i a ngāna mana e le lei lava e manino e maise o le manino le ngana o e wha ponga mai ma nei o le ngana Samoa o lo wha matala ina whai tātou tu e fulu wa le whai mai tāni o istanga tāni whai mai le i kū make mai au whako au o le au ngā re tui e le wha pēr ngō kango wha makalanga wha o ngā po e lau wha po mai tani o whako o whako e le kiu ai le flu i le tui le nā flu ai pe so soani i le siamba nai mo ai oe e kau kuku ai lano le flu ai le papela a bakolo wala papela ko fai lore tu le flu e le ko flu o mo fa mau le ai fa mo mole le ke mau le flu a mama ai e ke le kau sipa ai la wa e ke alua ya lai mama on le tulanga na a mo nino me o le se fisi la pa tai o le tele o events e sa no ai e me se po i le pa ka sa o to la sto na e a mala spray le o le si tulanga matango fiele wa e a fofonga ina tania o le tulanga le o le fai fu o sakina o fofonga ia mata wa tasi na me wa tangata e mo mai suka pe on sa no pantua e babia no e tulanga nani ne ful ba i tulanga ba pena e babia ngo e mai suka mi se tulanga ba pena ia le wa mai ia le fo ala talata ma ele mama le Holy Cross ia le tolsu lua King Street pa sa popele i tu atu ia na we isi no fanga fona ia ia le malo le tunu pe pa pe wa pisi ia ai wa o matu matone ia se met pe sa no ia ta tele ta ma vai mo ia tu pa tai tele mai le radio sa mo mai se malo le tunu la to o nanga le Pacifica Family Health Group pa mnia le ia o to tu mau pe anga ba ia mai se me no pa le e po mo ta to fai mo lo no be inga ia la foto fa mai mo ta por kalame tani alo fa ti anga mana pe lo to le lo lai ka ma fa mai langa supu ma ata me ka ia ma loa fa tai ia fa tai so ia o te no ele to e se tala fasili o le nawa e sa no ia o le nga na ta po kalame ia o le tau longo lava
ia ai o le soifua malōlōina lava ia o le tagata ia o lona lava faitalia ia maolo i ona lava aao ia au te iloa ai le isi mea o lenā hua manino o le tafolisaga o lenei aso a faapea lava i ai se mea e fia malamalama atili ai ia o le tatou numera o le telefoni na ua silafia o le ōvaluselau tolutolu lualua o tolu ia au te iloa pea nei taimi e momoli atu ai foi alo faaga o le fionga ia galumalemana ia ma le ʻaufaigaluega le Pacifica Family Health Group i lausuga taito ma le tou foi ʻaufaigaluega se i vaeane paia ia ai alofa atu foʻi i le tapuaʻiga mamana si o tatou atunuu ia manuia tele lava lenei aso ai lava se upu ua sala ia alofa faamagalo le auau na faatavaa ia ai sausi taimi o iluma tatou toe feiloaʻi foi ia foʻi pea le viiga i le atua matou alolofa tele atu manuia feʻau magaluega o lenei aso ia soifua ma ia manuia Whapena whai, whamtaitele lawa, whantasimai, ai mai se o le tautuaina o le malo le atono o tānia, manuia po lau, karingo le sua le po ia e wha soifua ia, te iloa e po istaimi o le luma, wha soifua ia. Ai taito ia, tau wha soifua. Soifua ia, soifua o le na e o e mātango tia le tautua le Pacifica Family Health Group, ia pe o na silfia malo le tātou tonu, o le tātou e pata mana tātou visi taimi ai pera wano whai atu o le ustai o tātou ia ma tātou ono sai tūranga umoro wa pēnā poi o nā tau whai atu e tātou ai meise o le whea ngai o tātou ma le mānulu tau whai e whai lau tu e fulu ia o ne wha ponga pēa pola e motu tua meise o tūranga ia mo le sāngone e mo tātou uma ta tano tātou leni e whia mo le mano si ma le ola so i fua mano loin ia ole na whaata mana tātou o le tatalo mga anuenga na atore o tino le tamu ia le o le kakalo maka angupu o le na wa alu le po le se walu ole po ato e maua sa umoe ilo mana tu atu ya oe ua e tu ai ua sili atu se ta silo mana tu Afaiolea, ua lavalea, afaiua e musu sausei mai mai se upu, ne te wapei o le tasi upu. Moa moa lulu, niu pulu, asili o na faa pupu. Nei e tongi le moa, ai upulo na apa, ne pei o le tasimu angangana. E pasia, o le mata, ai e pupula nai o na mata. E pasia, o le mata, ai e pupula nai o na mata. Mana tuaina Saupu ole apai atua e pa misa Ai se ale pomai O amafu ai no fuli tua mai Apai olea Ua lavalea Apai ue musu Sausei pai mai se upu Ne te wapei o le tasi upu Moa moa lulu
tasiupu Amarulu niu pulu Asilio na paapuku Nei e tongi le moa Ai ugulo na apa Nei o me tasipua In this update, a review's underway for New Zealand's combat sport laws after the death of a teenager in a run-it-straight-style game. Sport and Recreation Minister Mark Mitchell says Sport New Zealand's working with the Department of Internal Affairs to assess our current legislation. 19-year-old Ryan Satterthwaite was critically injured while playing the tackling game in Palmerston North. Mitchell says any changes to the laws should only be in place for public events. If there's run-it-straight events that have been held publicly, at public events, that there's some rules put around them. The 5 people killed in a charter boat capsize off the coast of Kaikoura in 2022 died from exposure to petrol fumes. 6 survivors were either thrown into open water or managed to swim out from under the hull. Confirmation from coroner Alexandra Cunningham that the group died as a result of exposure to petrol because of a fuel system flaw. The Transport Accident Investigation Commission had already found emergency response delays and a fuel system defect contributed to the deaths. The Privacy Commissioner wants the powers that be to help improve the accuracy of facial recognition technology in New Zealand. Its recently released report has determined Foodstuffs North Island's technology trial to be compliant and successful in reducing retail crime. However, Privacy Commissioner Michael Webster says they're concerned over technological bias due to the software being developed offshore. What we would like to see is the development of our own data set to use with FRT, so representative of New Zealand. New Zealand First is up in 2 separate polls as its leader switches from Deputy Prime Minister to campaign mode. A One News variant poll released last night shows the coalition being able to hold a second term, with New Zealand First reaching its strongest result in 8 years. However, an RNZ Reid research poll shows the left bloc ahead of the right. New Zealand First leader Winston Peters says his party's campaign work is starting to pay off. That's news. In sport, New Zealand Rugby Players Association boss Rob Nichols adopting a wait-and-see approach to a proposed breakaway franchise competition. R360 is set to launch next year. The league plans to mirror the likes of Formula One, moving from port to port. Events would be held between April and June and August to September. Nichols says the first calendar window will be met with scepticism. Well, that's straight in the face of the French top 14 finals, the Heineken Cup finals, the English Premiership final, United Rugby final series, Super Rugby final series, and I suspect every country associated with those competitions is going to go, hey, hang on a sec. Defending champion Iga Swiatek and world number 1 Arina Sabalenka will play a French Tennis Open semi-final on Friday. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Mo tupe whamomoli Samoa mana tualo le Pacific Easy. O lo whaawau pea le tātou whamatoa e nao le 5 tala te tongi pea e whaongaina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whaamhai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma whamoli aina fasili lunga o telefoni. Ma whaatino la foino lau tupe ai ka whamitoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au
au nanga Samoa o lo mawhai na whaatino uma i le tātou au nanga le Easy Pay maratua e lata le fitu se fulua tātou la wa whaasopoli ai New Zealand whapea o tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele pe whaonga le Pacific Easy App po le Direct Transfer e whaasawa ilo taimi ai sili atu na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini mo nise whamtalanga wala au le o varselau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacific Easy o lau anga mo tupe wha mo moli Samoa. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Taimi tule mai leo ua ono minute wa te ale tu la su tasi i le tautua le Radio Samoa su lima i watolu a mo programa le Fiafia Mai show nei vai ngoro ngā tonu o le vaiaso le o tātou yele aswha yuni lu o lima fa pon maro le tunu au nā tātou tana i vai whanua le ngana pere tānia e a mespo i le mai e a yole tātou programa Pacifica Family Health Group i o le fautuanga mo tātou umanama i o e whamanuru atu fo i nisi o tūranga fo i oro penang tau mwhai atu ai le whatunuina lo tau pa ia mo lo tau mamanu i a marmarusia ia la au bane le whaponga marana tunu tātou o leo stai lava i a miso kampania ma o nanga soifua mano lo ina o lo whamatala mai e lātou wa anga baa fo i tūlanga ha o ina ai me tau Whala au ia mai se o tūlanga me o tui. E au tātou o le whatamana, pela mana o whai atu i le taimi le taimi. Tatano o tātou o whatamana, lewana mai taimi e whai tātou tui. Furu tā pena i mo le tau manu lu, ia leo tātou e le tau manu lu, pe o na whautua inga e mesa le furu o lo iai. Ia whai lo tui furu ai, pule lama oe, i lo whai taliana mai tsoi fo mauna i taito o le whautuanga le nā, e he taimi whai maisi e whai lona le tui o fulu i o ngase ia tai tonu a uala i lo ua manato tase le a fia matang ia o le au nganga o tui a pai lama i te le pina ngaloi pai lo pina ngalo a le fautuanga lama por klame a tautua le Radio Samoa mnisi o a onanga ma soifua manoloina ia mo le soifua manoloina le malo le tātou tunu ai leo whātunuina o varselau toru lua o tonu o varselau toru Lua tolu ia mai se o le tele o nisi o popuanga o nau whai fua uma ia ele lau moa i tūlanga e alu kai mire sia ki ai o whonga i seisi fōma wola e o lua se lau ka lam kuna wa penga e alu whai fua i le tūlanga lea la tole o nanga ia o whai fua nisi o tūlanga whai fua le tū i o fulu ia le lava langa i family doctor e te tala noa selma naia o le manino mamna mai e na si le piale o le me te tuai le aso mane aso e ma tu langa te savani ai mau ko por klame fa nga solo ya na manino mai o le family doctor ya mai se o nisi o par to mtau si o te mali o tu lo to o lo nganu lui tu langa pena o le ia le fa mo te le lato event e wa fa i lo mai ya pe po le pa ka sa o to la lo te inga sunga atamilo ma le parto ya mo ana nga e tula ila stona ina po te o le van ya longa ngai pe tu i manisi fo fanga ya ma no la pa tai pa fonga mai malo le tulu i lo to talia ina la to tu ale Radio Samoa su lima e va tolu a mo le wa iva minute te ale tu la sutasi pa o tato proclame pa talo vatu ia Agnes by America io e ma no la ma fana vevela ia ma to ma ne ia vevela ma nu Casiano sa ne ma no so ma no nga lue pa to ia e seta tang mo
Ya mano lama le mai pa pena po ia lote iu lio marainga. Ya pa aftai maputa mai Peletina motunga ya lo maputa mai California Amerika ya mano lama pena po ia sua. Pua tuua Palaisa Peterica marainga mano lama pa aftai Maria le sina tavae marainga mai sini Australia kusal kau kako radio baenga marainga mano lava papai sungai asi upapa sabili male marainga ya lo fatuso au lau kakala le trim babe yai Aaron Silla lo fatuso ya pa ya mose io euska ya le na lo fatu Aaron Silla mai lato umlabo maputa mai ele tautua ne Radio Samoa su lima iwa toru a mo au kilani manu tuzo au yo atunu mau ya panga solo tato por clamor na minute so tai po ele sunga ya Erica ba tau se ba pong po la to po tautua pe ona masani ai ia solulu ta sia nai musika lava ka ko Fiafia ai ya maso ai lungar ko pai ya pe mani a te momolo yo au po de kene so sonia le akalo papa ko te o ai nei aso e o te ma papa ye mai ma te ia o ma to ma sia unu umodi elili wai lo tau file aki malu sao no du tapa o ma atene matama ilunga ole moli ole abao sole fetua o Samoa foriua le masina e waba aia ilunga maunga ano foa wila uli imo uma faufaunga ai utele fa angaloina ola upeleta sima e tutuila le lao Samoa e pupula mai e la toatoa o tama ole a pa e a asa ma o ene isa elo ba a ile angi ole lai ai fulile matangi e walo langi wape fuli ai lalo ai o ele tama itai ma o ene imawa e tama ole baumanga le masina e waba aia ilunga umanga ai no foa wila uli imo uma faufaunga Eutele fa angaloina ola upeleta sima e tutuila le lao Samoa e pupula bai e ato ato Pua watapea amo ia se tasi e ave au te fiego aina Ola te tau ia ita Am te le ma salo salo E tu lea ilo finanga lo pe tu ole lagi Na te amaia e so tali E masina e waba aia ilunga maunga Ano foa ila uli ibo uma faufaunga
Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le olua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui le paicillin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tong fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Se atu olela Mamboto ifu ayo umai le pongisa Le taimi lea o le tawa fiafi O mafafaunga ua sau tualasi mai a oe hani Lamuna na le alofa ia oe E tumapea I lo ulotoe
whamawala Ea e mama e I fumanu Ta vai le vasa Muna na le alofa Yao E tu mapea Ilo uno toe E mana tua I taimi umalava Na eu fulinga E tu mai pea Peo se ata Salamai o te leitauina A o whetu e wheilafi mai a tu maunga O e la taimane o te tiwai Yo mawhauwhanga Maria le ni polo bendi o e wana ngona le alo fatu. Malo le tunu ua manu lu ai maise o nai o tatu tu asi na sina I mota malawa alofa tene atu. Tau tu ale Radio Samoa alofa tene atu. Nai tu asi na sina I mota malawa le pengo fia le tau e le fia e o to maise o ma tua. Tunu ne tunu ai alofa pele li Whamapana atu ona awalofa I lunga ia te o tau. Ia ilan whamano longa ia te o tau. Me sila tolo tātou tunu pe lawa I mapti ai. Sila fia le li ime oma alofa tene atu. Taimi tula mai lua sepulu whamara midu tu mate ele tula su tasi. Se toi tau sali atu le tau tua la Ignite Colleges. Le sunga ia Erika Bantau a mo le a le whanga solo tātou porklame. So atu mara tātou porklame le mo oe. Te pena ina pasta so le longa yo sua ia ona mama I po le pe moa le tautua le omeka kas sunga ya tong sia Bill Wilson I manukau
City ia on tau lungai po le tau tua tai to ne aso ai lofa tene atu malo le tunu pe lava talo loa i el malo le tunu ne aso ma au muli aulo tātua tua ina ia manuia po fuanga tangata manana e whai o uta maratai ia i lea lofa o le li ta po inga le ato le tunu i maota malawa le au whaingalu wenga to tofi le atua manuia o to whaiva po fola tana le so ke riso mawani nganga mo imron malo patalvatu yasi upapa sabili mal lo maputa me mara inga prospera Australia Aaron Sila mo patu ya Maple mo no palo mangele wa Leslie Jane ya lo patu mo to sini Australia sunga ya Yohane to lo fai ya malo lo maputa mai foi sini Australia pa pe foi ya Rose Pen Medicines ya lo maputa mai ya la to umala mai lungo lo tenga spai langi ya to no mau te natu tatu musika le ase to sa eli yo le ka ga fiul sa yo pa maung ya ngan benga kopi yo Taimi manatai le whaatari al tangata leo wa lua su fitu mara bedu te te al su tasi e so ta ilo ma le fionga le pule sunga ya Erika ma tau patarabatu le ngang pa lolo malo se foi lo sunga gali fa salau taitso ya pa pe foile Radio Samoa team awan masaba no netai ao malo se foi mama lang ma langona le tasi patalapatu fo ima le nganga pa lolo e mese le anto si o to fo ngat bang ba no tau tu atunu e wila mana manu lu ya lo fa tau nu ina lava o to faiva ya ta lo no ta tai mi la fo tu yo au ma pan ya pa por malo si o ta atunu Erika ya fa sai lava mana matsa no taitso ya ina matsa onga ya na o se ansa salau tswa I masopolo kalame ya lo ofo ina matsa onga Olo mawa pe ia vanoa mo alo mo whanau, ma tau sanga suon o tau le silua sumarwha. Olo mawa pe ia vanoa polo kalame ia lo fuli e tutongi umalawa mano. Mana tua foi loa wa iai ale price, so wa iai mo tutongi lawa ia so se polo kalame ai so te aonga. So, but I ngai masa aonga Ignite Colleges, olo mawa ia vanoa mo alo mo whanau, me tau sanga suon o lua wha, me fuli lava so se polo kalame pe ala to mai sitala. It's called the YG funding, which the government pays for all of the programs. Olo mawa fo ia vanoa ia fuli mo ta so tanga te masua olo mana o e study I le healthcare. Le healthcare la leo to kalame fa mafaina la lea I le vai ngo tanga te toi fale mai clinics fa pe foi rest homes. So lo mawa ia le vanoa la lea ba ko healthcare le wotu e fuli lava e le tutongi o le prokalame e se fulu fava iaso ma le aso fu e tala su tofi e se fulu fava iaso le prokalame so le lei fo le prokalame fa lava sina popo e le fo I pe amai ia ia le prokalame po le course po le qualification e ela la mato vai ngala le le sipitor mato office te soani atu su ingo ngaluenga pe amai ia yellow qualification polo certificate spasi mana ya le forma toa o ngalo ma fo ia vanoa I tanga saia
that is on resident visa, po le permanent resident visa, po na yo alo po ainga kwa mai Samoa. O lo mawanya va noa ia i le matupolo kalamila le o le ingilisi ma le computer. O le ele po kalamila le fuli le songi se fulu va yaso. O le au ngala po kalamila le o le fiswani atu tusi ma tau salfa peritania. Ma le whaungai na malay nor malama i le whaungai nor computer. Ele le po kalamila le mai at po kalame e maua lava lo Chromebook laptop fully da mai at po kalame man ma vouchers so ele e fo isi maso po kalame lo maua ya ba no ele fainga o laisene le restricted learners fa pe fully full o maua pe ya ba no ye fully lava tutongi lava maso yo lo laisene so se laisene ona semana o e sue lo maua maso aunga se longa lava e silisitala i matupolo kalame po so maua ia no fa pena so o polo kalame lale na o lo maua le masoa o ngā vavanoa mana sua foi you have to be a New Zealand citizen, New Zealand resident or or resident e elisitala matupolo kalame a whaio na timana o e elisitala matupolo kalame it's so mai lava molo folau fa pia foi lo visa po se lai tene foi e fa mai ai ele fai no lo solo sitala so ia se fa matsala ina populale na matupolo kalame lo mawan matsa onga sai so Matango fie le manino e le staff sili o le lava ua e ta pena mano ta pena Erika le upa ponga mano ta to no ma lama me uma ia me so ila to lo anga me Samoa ia le lava em fai fo in fa ta no to nga uma ia me se mauti no ia le tangata ua ia langa permanent residence ia male visum to langa pena ai le lava vala ua to manino ia Erika o le numera o Barcelau e mawhai lava na tō, e mawhai lava na tō vili mai le maso office o le o walu se lau, lua se lau tolu whālima, a whai fwoi se vili mai ai lo talia ina telefone wa e whai lava sina maso office, a wale maso le si tala foula le a masa le vai aso le la sao, na whai lava na e fwoi tai mai le nei tanga se lo sau sala aso, o le o lua lima whāwalu tasi lima ono, o le o lua lima whāwalu tasi lima ono, a whai fwoi ona semana o so mai mas officer yo le mas fatusi o le iva valu curse word in name weary o le iva valu curse word in weary e la sala mai ama so where the radio Samoa is so if I love sina la sala so man so yeah so ngopian mele le pi nga service station Yes, that's correct. Yeah. Ai mano papai ora to mula tu pa mano mar papai ang le nga bengo to ne yaso papai mo tani mai ai paso po ya lo fat. Ya lo fat ya man wi ala val le vai so ngar Samoa. Tai lava. So sunga ya Erika ban tau talo no le over se lau tolu fa lima o le over se lau tolu fa lima po le o lua lima fa malu tasi lima ono o le o lua lima pa malu lima tasi lima ono le tautua la Ignat Colleges ia Pennsylvania ai pa malu Curse Road I Wiri mo le io o le tala noa e la mai o le pesili e ang tonu manu o le pesili smelo pa ponga tato por kamele mo oe Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo o e talo whalava. Ioka peta o le tina whatuatua. O le wingolo na ingoa o iova le oli sanga. O lona whamanianga ma tauta ua le ne tina na maua ila na tama. O lona o langa na whaali mai ai le mātango o fie ma le tau de leia o ana ngā ruenga. Ua veai o ia matina o se tangata, tauta ua e pei o mose. Ua sirisili le nei tina ona o lona whatuatua. Ona o lona whatuatua sa tari tonu o mose o se atali I whaapitoa. Sa ilua e ia o mose, na sa unia whaapitoa mo ngā ruenga le tua. Sa matua I tamo whai lava o ia. Ia ola pea, a ola titi mose. Sa tari tonu e whaasawina mose le tua. Sa whaia uma awala puipuia, nā te mawhaia o na tu watu lea I le tua me uma. Sa le fefe o ia e solid pa atonunga,
ale tupu sa wā wharau. Sa wha tino ina lo na wha tuatua ina ia o mai se swinga i te tonu o le nuu o Israel. Sa la fo ino lo nola i a ao le tua. Sa ta wia lo na wha tuatua i le anganga le lei o le atua. Sa ia o ina la na whanau ia mat tau mau auna i le tua. O la na whanau o Mose, Arona ma Miriama, na a vea mataitai mau auna o le atua. Tina, o le a se whaataita inga o lo e whaia i lau whanau. Po o lato wa ai mai o whaatino lo whaatuatua i tu tono lo ainga. Ai mai se lo au auna tau tua i le tua. O le nei tina malawa. O lo tau manuia le lei mata u le leia le lumanai. O lo i tu tonu a lau whanau. Awa tātou te whaatamala. Aia matala. Ia vea oe. Matina whaatuatua. O le a e se sele i me le lei. E tele i tau sanga e tele o i lumanai. Talia Yesu e a vea mau whaola. O na a vea leo oe ma wha ata e selu atu i aifo o linga Fiafia. Ale whanau. I aso o i luma. Manatua. E le lei moe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhaifoi o na latu kunatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu mua lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Wai nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangele, a wa whātau molo a inga i Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhai ona te tongi i le tātou ofisa i Mangele, ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le o lua tasi 5 tolu fafa, o lua tasi 5 tolu fafa, pe i meli le info@tlmarketing.co.nz, moni si whantalanga. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! He whai e mawhai! Wāste lumagai maguia! A whaia sa ili sala asanga fau moe, a waloa te no whai, o le OCA e au tawina ai oe i mtata ese. Maua se fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o varselau ono lua lua valo fitutasi. O varselau ono lua lua valo fitutasi. Only
ia i neri, se pangmani aleluia, worship te mautau, pamai antu ai le tātou proklame lei mo oe, te pena ina e pasta, so lia lo longa, yo sua, batu maloma papatai lo sunga, so lia, mo te pena ina nei proklame i lea vai aso le masina, ma lea tau sanga, manuia fo le tau tua ina le kane sia, e mai se o ngalu, ai swa ponga nei proklame, I lea soa tai au pe a tātou dia I lea le mai o le tātou matai. So pitu minuto o na tā lea o le sepulma lua. Au ni ngaro tātou lua. Au nātu lona lua o tātou tana e pen paponga I le so. Sani atu ia le pule le o meka kasi I le sunga ia tong sia Bill Wilson. A mo lea le payaso le lei. Peletina, Motunga, Malo lava. Camilo, Paolo I so le. Malo. Yo wolo mangai la e mal tu do lo shop so alo vat Camilo yo tara ai yo ngai ki mo ngofo le fali o fio so po to o Palaisa Petrica Marainga Paptai Maria Sautia Marainga Manola Paptai so me Malisi Maria Lesina tava e Masina Sadia hello the Bainga Marainga e seta tango mo si o papa sabe mai Brisbane Aaron Sila ele yo orka male ya mose Aaron alovak ya mose yo ole na sel pista male ainga pa tai ma to mai nita saulo ya manola ma pa tai le ma to mai ya yo malulu yone ale yone tau fai ya manola ma pa tai wa lesi jane ia manisi o maru le tunu apa e misi tu apa o ke pole e oe apa o misi lo su apa ia o pesele mo oe I was sitting by the phone I was waiting all alone Baby by myself I sit and wait and wonder about you It's a dark and dreary night Seems like nothing's going right Won't you tell me, honey, how can I go on here without you? Yes, I'm down and feeling blue And I don't know what to do ring, ring, why don't you give me a call? Ring, ring, the happiest sound of them all Ring, ring, I stare at the phone on the wall And I sit all alone impatiently Won't you please understand the meaning? Sorry, ring, why don't you give me a call? Sorry, ring, why don't you give me a call? You are here and now you know Hey, did I do something wrong? I just can't believe that I could be so badly mistaken Was it me or was it you? Tell me, are we really through? Won't you hear me crying? You will know that my heart is breaking Please forgive and then forget Or maybe darling better yet ring, ring, why don't you give me a call? Ring, ring, the happiest sound of them all Ring, ring, I stare at the phone on the wall And I sit all alone impatiently Won't you please understand the need in me? Sorry, ring, why don't you give me a call? Sorry, ring, why don't you give me a call? Ring, ring, why don't you give me a call? Sorry, ring, why don't you give me a call? na le bilia qualche pole ring se pangmani le empa ina ua tu le martato dai mi su tolu minuto ona ta le o sepulma lua le upat smile pole le o meka kas
se pa fonga fo malo le tātou no ia stana mai ala tau le onga tono pa yaso le ngang fa alo pa tala batu penga le pole tong sia Pio Wilson malo le tau tua tono o manu luto tono ya se fu man mia foi la sunga o taito ya malanga si fi malanga fa monalo e pantalo fa to la sunga le pasal ya por to tai por dat por caramel le ya so le Fiafia Mai fa malo su man mia fa malo to wa tai yo ya le bi inga la fa fo ya te ya matongo fie pese le ui tai to mo fie musika fa longo ya ai te na ko ya mangi musika fo ya fa fie fa file mun malu le tunu ya le lolo wale taule nei vai taule nei aso ga taito ko malu lu kimu ma se le wala ya mo la to fo le wala fo tu atu ma tong sia pe ma die o fa nga to telefoni tanga iman la mai lu mo le wala ya to no fa che mo to no ya ma no la ma pa tai ya tong sia le ma to mai ya la po to yo au ma pana star report ya pa ponga ma no le atu no mo le nga pa no ya ai le se lo le va alo me de casla to le ni tu la le ta yao ya na le fa pe chile tu lava po pe e se o so ti fa mo mole po le me e wa to ta auto ni el mo tanga singa se tai to ya ole tala lata mai ia o lo fe ngai ma fo fuanga pa ainga ia o la lava se ve tau au mai ia ole nga po e watu le ase me o fe ngai fo ima tia ia o lo fe ngai ma fo fuanga pa ainga ia lai pa o ngato to o lua e fa ia na fo fuanga ma ngang pa do alo tongsia ia fa tai po ia ele fa pe fo ele se moni e mai ta me po ni moni le ona e lo pa tele tongsia le uso tai e le pa fa pe o tu ni ole o pa le ainga ia nga pa pe o ta pa ta o li el mauta ngase ia Ibu me foi na o to se manu la to via male mat yo e solo me tu ma wa pa aula to o le lenga o maranga kas ngong fa mana tu pe fola au ya lai e le uskai na ko ele ingua funya fala ava taito io le ai le la vai ma lo si mai le ile compagnia ya o que va longo mediaso ya o fai qua ya de wo mai ya le al fa phong ko mai o lo ka ko sa re ko sa le la ba no sa fai ma ua de sa ma no e se fai fu ma mo tala la to via ai così la me se casi mi con petai Nisi me la mali wai ku si la to i pa pero wo tia le pinga nga to o lo ngo so anga ba ke le pa penga con ya ko con i mai ya ba ku va nge ya e ula va i Fiafia ma le madura ka ya va si le tia la sunga la ho tekto e ke le la mo be ber ke do ke mi le ido ke tia ia ya la to i to wa ta sia la pero ngai tu ngai a mga vengo le ainga ai le anga tava pe o to dia mo tanga ngase ia ke o nei do aku dei se kai me o ko le singa o ngase kamba ia taito tu lo ngase mo ngase ti kia mai fo no pa au ia o sa o la au le tamu kamara ngai ko ku ai dunga Tapi tu langa la toi ya pa tai lo man ko tai to le nei tu la tai tai la ba uso o le binga la fa po ya te ala ma tu la se lo le ba to ai po ya lo me ka cancel nei tu lang ia wa la nga fa sa la nga pa pisnisi wa te da tonu se te mi o sola ia wa mai wa na fo le pala fa tu li fa ta la fo pa i mo lu mo se ta to tu ia te lo la te la nga po ila o le fa ta lo fa la le ta to fa ta me ka cancel nei tai fa malo se tu mo ni Samoa Famalo te wa tai famalo folau ya ona le nei vai tau le wa mata foi le winter nei vai tau pa ngata o le lo wa tau ya ai tele la wala e mafaina e sabaria e ui foi le fai mai la talo sanga e tavle tu o fu lo mota e mafaina e o walo e fa tu le talo sanga lunga online ya ma ko Facebook page ala me ka gospel le messenger e message mai ai e tu langa foi o te pa fa mo wina i mo tu pe mo tu pe fa
Yeah. I tulang ni to ia. Ia foi lunga le website foi le tatu falta. Vale te tua nai foi ei tu si tau sanga i paina fa tu mai ei lau tu si lau tau sanga mo si ta vale. E mana ku ata pong samana tu lava tong sia a pe fai mai lau tau sanga i fa mai lau tau sanga lunga tatu lunga le online. Aman mole na le fa ngali mention lava ia i pai le ngai fa pongal tatu pasal lama fa bisnisi. Ana ia. Tulanga au ni ngalo tulanga la to ia yo ina ia lo foi le mato vai le mato team ia le ngai fa ponga li tio Samoa ia nga ko fai la oi me mara la to ia pe apa pe family ina por man dia tal sanga ia ni si tulanga to pata vale o amato mai tato loli tato Toyota Dinos Nissan Atlas o tato commercial vans family vans o mini van pa pe foi tato pick up for Rangers Toyota Hilux Nissan Navara Mitsubishi Triton o le Mazda PT50 tato o mai tato SUV la po tato Toyota Highlander o tato Mazda CX-8 Mazda CX-9 ma tato orange o mai telefone SUV tato lolo pa pe fo ia tato la fo ele tato kai fitu no fo o le fo ele Hyundai Santa Fe ia tele na uta mai pelo pilinga yo po kasmu planta multa mai la iti papi chini ngofi papaka ngofi ko ia nga po tuplang wa mai at ngiyang yana to onga wa matanga luenga iyo tinga tawala ia nga yana to amatesu la tulunga ibadia ale si tulanga la to mana tu amone ngalo de lava ye tato tolu to sangale mato ke ba yelu sa la ino vale wa the fitness o se sina ta vale ele ai si tutongi yo man tu pele ibita tu ti mana tu tato pasalama pa pitisi e io ana ye na pa to Samoa nisi tulanga ke ti mamla mai ia me fainga su mai matala mai au ile lusa lau Kemeni Stripe inge i papatoe i manukau lusa lau Kemeni Stripe e me fai foi nai val alment natural land night ole oiva lua fitu lima balu ta sigua oiva lua fitu lima balu ta sigua na ke point fe beai ole olua tasi papitu ono lima fatasi olua tasi papitu ono lima fatasi ele na foi ava pete stu mai tonu ratolo toa e to o ele i mo mai tung sia ia na vesila ia te tasi ko alo tatu atu manganu fa tasi nei ina spine ya roof fumono ani som taranga ia stu mai te tatala Samoa por te blei pa mia fa so sanga Samoa try say Samoa yo e angal tau ma se la wala ma ke polo so ipu pa peso ipu la tele tatu no a por te nei pa tai tele la va la usua la au tai to ma dia ke tu io fai valo filma le neaso pa ma dia le tu al tua pa pe no fol ma mo te nei patro papa so ifu ala usunga la taito apena po elo pe ne problema pa tu man pora me se la to to ngan wengo lo ngan we o meka kas pam ni ne tu pa tai mo ta report tong sia ai lo pa tele atu pa so ifu ia so ifu mai manuia tai so ifu ia tong sia pe Wilson ni le tau tu le o meka kas o lo tasi pa tu ono lima patasi vai sawan wako olo tasi papitu ono lima patasi pole oiva lua fitu lima valu tasi lua ole oiva lua fitu lima valu tasi lua tautua le nale o meka gas lua salau Cavendish Drive in Manukau City mo le lama fami lute ona tada spurma le lua au natu lona lua tatu tala peana misia ole tulai balu patalvatu ya tina ya leanga opu to muli mai Brisbane e Australia ya olo fai mai o manu luvo na ko papai leanga opu to muli alo pantu nita saulo male ainga pena po ya sao pesta male ainga mai sini Australia ya oi fo i mika tu lua mle ainga ia paritu ia tu stala sila mal no falo lo patinatu ia lenga tai lea o Pesa Roberts mle ainga kano pai papai ia papai le map mai Pesa Roberts mle ainga pa mlia dali mai ata to pese lea e jo pai lua taringa lea pai ala ka manga le ko kuri makangi ele ave ia le pingo pai fia tu traiga de pan yo pan dua mata derecha mata to atulima otani o o fe
maua o se mapusana le alilie wa o le malama Fiafia Mai ino wa Fiafia Mai lo uali so ani mai Mawai ua Ta tele yo uloi mata E a o mafafau Ya o elefa aula Sisila lofa mai ia te au Ua o fia maua o sala pe ai Tamai ua o tani atu Fesoa soani ia te au Atulima otani Ua fia maua O sefe soani Ua unitia ola uma ai Ola uma nosi Uma ibai Fia maua o se mapusana Le alilie Wa o le lama Fiafia Mai ino wa Fiafia Mai Lo uali Fesoso ani mai Mitemi o le fawa mana tunga A o taulai o mawhauwhaua Ela ahu Na e foa ia o lo hola Ai e amune Ua e manatu mai hani Na o tamo mai leipo Ma o faa petai To atulima o tani Ua o fia maua O sefe soani Ua unitia ola uma ai Ola uma nosi Uma ibai Fia maua o se mapusana Le alilie Ua o le malama Fiafia Mai ino wa Fiafia Mai Lo uali Fesoso ani mai Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalo whero tātu o tino ure nei fo ia sa fau. Usi mai alau whaafonga. O le whainunga ino lea sa whanau wa atoa i lea sa mua le masina le nei o Juni. Le 5 tausanga talu na whaavae ma whaatuina le pāti whaupufai. O le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi. Na whaelo ai le teitai o le vanga whaupufai. Mai tū malo e luas furufitu o whaamautu sui tau vā. Ma o nisi o sui whaatutu. Ua mai au na memori atu. Ai o lo talia le teimi e memori atua i isi sui whaatutu. O nisi o ia i tū malo sa whaelo le teitai. Le sunga la audi le ua tea pola tei Valfosi Smith. E silia le to lua sui tau vā. Pei tai wa iai tu malo ua tafa fina ngalo. E whaaui i tua ai tāpua ia le sui to tasi. A whai tātou te manatu e sa ili malo. E mai le mau ana pō te tai o le sauninga.
Faisa tātou taulanga mo Samoa e ute manatu whapito oe i ate oe. Mātou langona le tau mawhainga o le whai mai e le atunu. E le paula o le itu mano e tō lua tō tolu tō whātangata. Ana mātou mau. O lato umani, sui langolango o tātou ai. O mai le tonu, o mai whale ainga, o mai tātou whaasoa whale tonu. Aua nei te ena seisi whafo. Aua nei te ena seisi whafo. O mai tātou soa le pule. Mea nā tau a inga nofo whalfani. Ea ona whailo le upu muri muri. E le siri le toa ya e le olo. I le toa e pule lona loto. Pei tai o i tū malo wa Yesu i whātutu o le whātutu i le tua Samoa o tasi. Wa au fia i tū malo na se e ima iai le te tai o le vaenga whaupu whai. E pui pui a ia te tau o tangata. Whapele i tū malo whapalota o loto whanga. Sa tu la i mai ai le fionga i le pāle mia o le malo tausi. O i tū malo la wa Yesu i whātutu o le vaenga whaupu whai. E se mai le to luas furo i la tau sa vea ma whaipule, ma tū mau pere lango i le pāti. O whaasale le angalima, vaisinga no lua, palauri tolu, va au fonti, sa fatalua, loto whanga, nganga e maunga numera tasi, sa lenga tasi, o ana lofi numera wha, vai maunga wha, o le tu malo palota o le pā, ano a maa lua, sa nganga tolu, sa tupaitea, sa nganga tasi, nganga i maunga tasi, whale ata tolu, vai maunga lua, whaasale le angalima, ano a maa mua, vai maunga tasi, a ana lofi lua, a le ipata i tūpā ilunga, whale la taima sa matau, sanga ngalua ma sa fata. O isi tū malo e pe o a le ipata i tūpā ilalo, o whale ata lua, vaisi ngano tasi, ma vai maunga tolu. O whailoa le te tai o le whātuatua i le tua Samoa o tasi, o lo o whaatalatala noa pēa ni o lātou sui e tau vā mai, ia i tū malo whapalota. O le ua whailoa lau tele se whina ngalo le fionga le fonga fitalai, o le paya inga sfurfitu o le pāle mene na whaata ape aloa ia, i le asolua o le vāia sonei. Ma ua tali atua i se whina ngalo le tamaita i pāle mia i le wheloa inga matusitala. Ina ua tuana i le tau au fianga le fono au au, i le asolua ua mawae, na te ena i le tala au tua le tupe. Ua whaalia le fonga fitalai le sunga papali i li olo i pola ta e o masipau. E iai tiu te tau avelo na tofinga, whapea le sui fonga fitalai o loo ai ia wha le tū la fono. E wha a wau se ia o ina uru whale atu i le pāle mene, le isi paia inga fau. Ua whaalia e papali i e leo se ava noa e tie fuai, e peo na sau noa le tamaita i pāle mia o le malo tausi. Ai o se tofinga sa aloa ia le whaavae, taru mai le teimi o le tūto tasi o le tano. O le whai upu tolu se furu, o le tū la fono o pule ma tū langa aloa ia o le fono au whai tū la fono. Lo ai e le tau fia pe wha mutaina to finga o le fonga fitalai ma le sui fonga fitalai i le teimi e wha atu ua pe wha ata ape ai le pāle mene. O teimi o pule ngā malo le teita inga le sunga atu i le epa lupe sori aisa i lele madia le ngaoi a o avea ma pāle mio le atunu. Na au fia i le fonga fitalai ma le sui fonga fitalai i le malo tausi po le caretaker government ina ua whaata ape le pāle mene ai sauni mo palo tawa o le tunu, i le tūsanga lua afe sifuruono, ma le lua afe lua tasi. Wa whailoa le sunga atu i le epa i le wheroa inga matusitala, e le malamalama le tamaita i pāle mia o le malo tausi, e iai ngā luenga le fonga fitalai, ma le sui fonga fitalai. Na whaina e le i malamalama e whiene, le o resima le minista e matua le se o ngā ato teni na i tono o cabinet. E le se mea na i loa. Me i mamla mai. O nei pe e fesiringi atu mai tai pāne mia a whata apele pai mine. O le pule whaatau ne whatinio ngā luenga. Hao ala ngā luenga ke te ka speaker mlana sui fōwhitana i whaile taimi lea. Tana kere ngā luenga. E kou whai. Le te tai o le vanga wha upu whai e pui pui ai a te tau o tangata, sa avea ma pāle mia, le sunga atu i la e palupe sori ai sa i lele maria lea ngaoi. O le whairo inga atu stala ma te mai te i pāle mia i le soruru o mawae, sa ia wha ilo ai wa avele me ta upu le nei, i le loia siri le malo mo se whau tuanga wha le tūra fono.
O le masino se temo le tausanga nei, ua fua taunu wai le vaa lau pase se fau, le ua faa tau mai Australia, a wā malanga i le vaa o motu o uporu masawai. O le ua faa mauri a mai e le minstau le malo tausi, mō ngā luenga te tele ma le faa laptonga o vaa a Samoa, le tō faa olo fiti a fua vaa ai, lea fuanga ina ua mai a faa maunia le kampeneta, a o le i faa ta ape le pālemene, lea au mai o lea vaa e se futonu miliona tala Samoa, lona tau au fai. O se vaa mua leo le fausanga, o le tu ainga o le catamaran, e te le ta avale ma pasese ave ai, ua au mai a mō malanga i le vaa muri whanua, masale lo longa. O te mai tei pāle mi o le malo tau sina sa unoa e te talaloa ia polo kalame, o le atoanga o le selau tau sanga o le tālonga le kapi le fio anga o motaa. Ina ua tau nuu i le mamauta o le malo i le fau, solo a tama whanau o le nuu, ma e sa whaafai lele o langa ta alo la kapi, i le kalapu la kapi le fio anga. O le pāle mi a tau si fo ina ave i eile wha alo, na te ala lua ina le keke o le selau tau sanga o le la kapi tu tonu o motaa. Whata si aima se alo lawi lo le nuu, i le tālonga la kapi, le fionga sa vae Sir Michael Jones, whapea le sunga i le whaife au, o le kale sia whaputonga kerisiano i le fioanga, le sunga semikueva whatuafe. E to tele sui o le kalapu la kapire nei sa avea ma ave fua a Samoa i le lalalangi, e ala i le whaanga tama o le la kapi. E le tau mate, o loo au mai, nisi o sui tuai o le nei kalapu. Sa avea ma sui o le manu Samoa, i tausanga i tele o tuanai. E le ngata i le taitoa sifulurima. Ai whapea foi i le la kapi taitoa fitu. O te tau manatua nisi o matatia le kalapu la kapi le nei e mota. E au fia ai le filifilia o le totele o sui o le kalapu i le au taito fitu sa fai masui o Samoa i le tamilasanga o le lakapi taito fitu sa fai i Hong Kong i le tausanga e awhi se lau i vatolu. O le vai taimi lea, e le iaini tamilasanga e pei o le IRB 7s. Ai o le tamilasanga au pito mawalunga lea i le nā vai taimi. Ona o le tele o le tupe mo le au e manu malo i le ipu au tu. O le taimi mo mua lea na sola mai ai Samoa, ma le manu malo i le tamilasanga le nei i Hong Kong. Ai o le tele o tama na filifilia i lea au. O sui mai le kalapu le nei o mota. O le whaia onga o le au taito fitu lava lea, o se tasi o sui longo le lakapi, na maua e foi lana ta alo i le au whaavau māroa Samoa, le wingi tautaua, le sunga i a taufusi sa lesa. Ai o le pule o le au, o le tina o marina. Ia a saola o mai tau, na o le paulava lea o se kalapu na ilonga lo na tu lai mai le fatino ina o le tāronga i lalo o le taitainga a se tamaitai. O se tasi o matatia e ilonga le kalapu la kapil nei. O le vai taimi fo i lea sa mawalunga i le tūlanga o le tāmiosanga taito fitu a kalapu ta alo o le marisi. Lea foi. Na mawa ai le tūlanga o le au la kapi a moataa. I le avea masiampini i le tele o tausanga. I le tāmiosanga taito fitu a le kalapu ta alo a marisi Samoa. O te manatu. O se tasi o tamari o se alo e fasino le fioanga, le fionga i a sa vae Sir Michael Jones, sa matua i longa fo i lona tūlai mai, e le ngata i lona sao, i le atina e ina o le tālonga i Samone, ai o le alava fo i sa moli mawina lona soifua tawivi, ma ave ai manumela fitu tautaua, o le au malosi le olopeleki a New Zealand. Le pāle mi o le malo tausi, le fionga fia me Naomi mata afa, i se vaenga o le na saunuanga o te talai polo kalame, o le se lau tausanga o le lakapi i le fioanga o mota. O tala nao le ne yaso, seifua. Ta lofa lava, o le si ufafonga le ne o Samoa, le Radio Samoa.
O i sauni malanga i Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se ta vale